penumpang pesawat Lion Air atas nama Bapak Agus Kurniawan, Bapak Itagaki Masaki, Bapak Dimas Muhammad Rasid, Bapak Naoyuki Sitani, Bapak Yasuri Takehiro, Bapak Junaidi Hasan, Ibu Elvin Kartili, dan Bapak Ismail ditunggu kedatangannya di depan pintu keberangkatan 2. Terima kasih. Kami memperagakan cara menggunakan alat-alat keselamatan dalam pesawat. Dear passengers, according to the Civil Aviation and Safety Regulation, we must demonstrate the use of the safety equipment on board our aircraft. Please pay attention to our flight attendant. Seatbelt. Gunakan sabuk pengaman sebagai berikut: bagaimana mengunci, mengeratkan, dan melepaskannya. Use the seatbelt as follows: hold to buckle, tighten, and release it. Oxygen mask. Apabila tekanan akan berkurang secara tiba-tiba, maka oksigen akan keluar dari panel di atas Anda sehingga terjangkau. Tarik masker ke arah Anda untuk mengalirkan oksigen. Pasang menutupi mulut dan hidung, kaitkan karet di kepala, kencangkan masker dengan menarik kedua ujung karet dan bernapaslah seperti biasa. Penumpang yang membawa anak harus memakai mask oksigen terlebih dahulu baru menolong anaknya. In case of loss of pressurization, oxygen mask will drop automatically from the panel above you. Pull the mask towards you to enable the flow of oxygen. And place it over your nose and mouth. Place the electric strap over your head and tighten it by pulling the end of the strap and breathe normally. If you are traveling with children, put your oxygen mask first and help the children. Emergency exit. Pesawat Boeing 737-800 dilengkapi dengan 8 pintu dan 7 jendela darurat. 2 pintu darurat di kabin bagian depan, 4 pintu darurat di kabin bagian tengah, dan 2 pintu darurat di kabin bagian belakang. Boeing 737-900 is equipped with 8 emergency exits, 2 doors in front cabin, 4 windows in middle cabin, 2 doors in aft cabin. Perhatikan sejenak jalan keluar yang paling dekat dengan Anda. Pintu keluar terdekat mungkin ada di belakang Anda. Take a minute to locate the exit closest to you. Note that the exit nearest may be behind you. Dalam keadaan darurat, lampu petunjuk jalan keluar akan menyala untuk menunjukkan jalan keluar terdekat. The emergency exit lights will illuminate during emergency situation and will get you towards the exit nearest to you. Terdapat di bawah kursi dan hanya dipakai pada saat keadaan darurat di air. Your life vest is available under your seat and it is to be used for emergency water landing only. Cara menggunakannya, kalungkan baju pelampung melalui kepala, kancingkan dan eratkan melingkari pinggang Anda. Place the life vest over your head and secure the strap firmly around your waist. Baju pelampung dikembangkan sesaat sebelum Anda keluar melalui pintu darurat. Bagi penumpang yang keluar melalui jendela darurat dekat sayap, pelampung agar dikembangkan setelah Anda berada di atas sayap.
Untuk mengembangkan baju pelampung, tarik sekerasnya ujung merah. Jika baju pelampung tidak dapat mengembang dengan sempurna, titik karet. Lampu akan menyala jika baterai terendam air. The life vest should only be inflated at the emergency exit doors. For those passengers evacuating through the emergency windows, life vest is to be inflated once you are over the wing. To inflate the life vest, pull down sharply on the right tab. Should the life vest fail to inflate, blow into the red tube. The light will turn on if the battery is water. Safety card. Kartu petunjuk keselamatan gantung kursi di depan Anda. Kami mohon Anda membacanya dengan seksama sebelum pesawat tinggal landas. Bila Anda membutuhkan bantuan, silahkan menghubungi salah satu awak kabin. Terima kasih perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini.